Hayi, bebalalele emakhaya ngithi ke ake ngibize ke abafundi bethu bendaba ke sekuyiyona lelo hora elikhulu amanqampunqampu. Mo lela inkomo ekhala lesikhathi beyibambile esigangeni. Babukeli bami balaleli, namhlanje ngizonifundela indaba ngesiZulu bese utolika wethu umSuthu. Nangu umSuthu. O re tla kopana ka hosane re tla kopana kae ha ke kwantona re tla kopana kae. Seliphindela suka phela uthuli laphana esigangeni esikhulu olwandle. O re kae kwana Gauteng ya tloa sefofane. Imoto yaginqika yaphenduka bayijaha bathi bayibamba yaphunyula. O re sitududu ke sela sepotela kwana saphethuka. Abafazi abasadelelanga kanje ngesinye isikhathi. O re bana ke bale baotlana Amadoda ayacomplain esikhuluma nje. O re ntobidi diyallana nje. Bakhala ngokuthi amadoda awasabanika imali ngesikhathi esifanele, alibala ukudla imbamba. O re bonkgono ba re bana ha ba sa dia tjhelete hae. Sebuye bayithatha imali yamaphoyisa. Hayibo masole kyao ankela mapholisa tjhelete. Kuthiwe angiphinde ngikhulume ngendaba enkulu, indaba ezehle kwehleleni. Ke bese ke bela taba tsenyenyana tse go nyola modimo. Hawu, sephela umchitha ugebhezi ngempama. Phela mana tibale amagaya kaseta ashisa mantolini. Amaphoyisa athe mefika esigamekweni saye ehlakalo le kwathola ukuthi afice ukuthi isigameko kubi kakhulu, into avela yenza athe angeke abophe umuntu kodwa avele nje ashaya amakhwela athi aqeda phinda umuva. Phela ke re bana ke bale ba gaile dinonyana ke sela tsa melodi. Sakuvele kunje ngecala ukuchama esigangeni. Hayibo uhotle urutela ka diofisini. Kuthiwe amaphoyisa abamba indoda ebeyihambe ebusuku ingqunu, athi ayibuza ukuthi ufunani phandle ngoba isikhathi sekhorova akufuneki abantu abahambe ebusuku. Ure ure bana ba ndila mona tirateng ba nketse mapolisa ba nkela je mapolisa a buya gale a nkela ke bana abanyenyana ba ithuya strateng mo. Le ndoda sikhuluma nje ngaphakathi ejele athe amaphoyisa uma ngabe kuseni seyibambile athi azobatshela abakuba ukuthi abalethi ibheyili. Mapolesa batho bana ba ka ntle ba tla nka mapolesa ba tla ka hare bana ba ka hare ba khutlele ka ntle. Manje nje abalomndeni wale ndoda babhizi baphuma bangena etoro bafuna ibheyili phela imbaze enkulu. Batho bane bayatswa ka dishopong ba siya thipa dishopong ba ba le sheba ka ntle. Inkinga ke enkulu ke kuthiwe ke ngathi ayitholakala imbazo le, kube sekuthiwa angisho ukuthi onayo angababoleka. Hotle ke hore nna ke tla inkela tjhelete tla beyiwela fatshe. Hayi uyashampa nomSuthu, kusho ukuthi ke indaba zethu bakwethu ke seziyaguqa ke njengamanje, kodwa ngiyathemba ukuthi sizobuye nabe. Yaduma.